byela kahle ku endleka yini hi mhaka yoyole tshama ri endleve minchero me ha cancer swinene loko hi lombe ndleve ka nhlekana siku ra namuntlha kambe sweswi ni pfumeleli ni sungula ni kandziya la enteyiso minchero mina 13 minute yi bele ora 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mgana lona FM tani sweswi nga ku tshembisa Proffessor Prof Hanyani na bona la ku va hi bula na bona hi ndlela yele prof nhlekani mi amkeleli ka mgana lona FM Inhlekani mashaka hi ndawo tana vaingiseri va mungana lone ai languteni la prof sweswiwani mahungela ma ya ku hela ku la na swi tiva ku hina hi langute ngopfu ka ku mi ta hi byela ku mi twe yini ka leswi nga vulavuriwa hi president ku fika sweswi kambe ka mahungu lawa ya ku hela ku sweswi mi tsahiwa mi kha mi kombisa timhaka ta ku tindlela ta Suprema Mapilu tanihi un'wana wa vanhu lava va nga na matimba swinene exifundeni xa Vukoni Vuphirima swi tikomba ti kha ti ya ti fika amakumi hi hlamuseleni xifaniso xa kahle ku endleka yini laha hi fane hi tsundzuka ku tatana Supra va suke va ya arrange leswi hi nga swi vitanaku parallel political rally aka leyi ai organize hi va ANC hala Vukoni Vuphirima ya Siyancoba ka December loko ni nga ri mistaken se mi kuma ku swi contradicta program ya ANC hala xifundeni xa Vukoni Vuphirima no hehlisiwa ka swin'wana na swin'wana leswi tatana Supra va nga swi endla va yisiwa ka disciplinary committee laha va nga kumeka ku membership ya vona ya suspendiwa kambe masiku lama nga hundza DC yi teke xiboho ku swa antswa va hehlisiwa hi ku suspendiwa for 5 years na loyi a va tirhisana na yena ni ngo rivala vito ra mani loyi i acting secretary ya vandla ra vamanana ona kwala province ya hina Bintsa Linkopani so se Linkopani loko party ya 5 years ba nikiwa mhaka yo ava va tshama na manana Barbara Masikela ku ava coacha kasi tatana Supra vona a ri mhaka yo va ya coachiwa hi tatana Thabo Mbeki se ni vona issue yo coachiwa ka vona va ri vambirhi ku va embarrassa kahle hi ku va kulele ka ANC hinkwavo va twisisa mafambele ya ANC kambe problem leyi nga kona i ku va na support ahansi leyi ngo va hlohlotela ku endla leswi va swi endlaku va nga langutiseli ku kambe xiyimo xa ANC xi le kwihi sweswi mafambiselo lamanene lama ANC yi faneleke ku ma tirhisa hi wahi vona a va lo langutela tlhelo ra vona ro leswi va nga na support kumbe va nga ha vuya kambe dyondzo yikulu ka mhaka leyi hinkwayo i ku la Vukoni Vuphirima a ku na a very strong political base ya ANC mi nga rivali ku Premier Professor Job Mokgoro a yi ri administrator kusukela ka 1994 after mfumo wa Vuthutswana so ava nghenanga a xitulweni xa vona hi mhaka yo a va ri na political base kumbe constituency leyi yi nga tiya va lo nghena as administrator which means ku na a very big political vacuum la province leyiwani leyi ni vona tatana Supra Mahumapilu a vo lava ku ti tekela yona leswi unfortunately a swi kotlanisa no ANC yi na xiboho xo karhi ANC hansi ka vurhangeri va IPC a provinsini yi na vision yo karhi kambe swi vula yini leswi loko hi swi fananisa na leswi president va nge le ku vulavuleni hi swoho le aka commission president va toucha issue ya factionalism lexi ni tsakisaka hi president ku fikela sweswi i ku amukela ku swidyoho swo karhi swi ve kona aka vandla ra ANC xidyoho xin'wana i ku kala discipline
ka timembara ta ANC hi langutisele matlhelo hinkwawo lava va nga ti-supporters lava va tirhelaka ANC including Alithule House hina van'wana hi swi kotile ku trainer staff xa Alithule House hina vuxokoxoko na vumbhoni ku humelela yini laya kambe hala tlhelo ku na varhangeri va ANC lava va nga electiwa mo hi teka nhlayo ya 86 the top 86 hinkwayo van'wana va vona a va swi kotanga ku tikhoma hi ku landzelela constitution ya ANC example yin'wana hi yo ya leyi ya tatana Supra na van'wana lava va nga hehliwa ku fikela sweswi hikuva va nga tikhomi kahle ku ya mahlweni so issue leyi hi twile president va amukela ku swo karhi ku include na discipline a swi va tshamisanga kahle aka ANC kambe hala tlhelo i timhaka leti ANC yi fanele ku yi ti ololoxa hi ku yi byele ti-supporters na tiko hinkwaro ku mhaka ya unity ya nkoka swinene mhaka ya introspection i ya nkoka kambe xikulu i issue yo lava va rhangelaka ANC mahlweni a va vi disciplined hi voxe makumembirhi timinete ntsena ku bile awara ya 12 yingisele nongonoko Afrika wa vulavula lava hi nge le ku bile na vona i Proffessor Prof Hanyani mhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vona kha hi langutaka ka matshamelo ya swilo ngopfungopfu ka nkarhi lowu hi nga ka wo sweswi loko hi langute ka timhaka leti ti nge le ku endlekeni ka commission na leti ti nge le ku endlekeni a vukoni vuphirima se loko swi ka swi fambisa leswi prof swi veka vandla ra ANC ka xiyimo xa njhani ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ku sweswiwani ni vulavulaka na n'we ku vulavuriwa na hi timhaka ta ku i siku ra makumu ra ku lava va faneleke va kumbe lava khumbekaka hi timhaka ta step aside va va kha va vonakile ku va ndla yini hi ku loko va nga ndlangi yini na vo va ta hetelela ku va na magoza yo karhi laya nga ta tekiwa eka vona lexi tikaka i ku na lava va nge vona goza ra step aside a ri na ntikelo constitutionally va ta ri challenger laha hi vona manana tiko lava va nge aka Gauteng constituency ya ANC vona va ta teka mhaka leyiwani seriously under review hi ku ya hi vona va ha ri under suspension ya le office nkulu ya presidency ene na va ku yi twisisa point yaleyo leswi swi tisa ku some form of difficulty hala ka mina ku xo sungula integrity commission ya ANC ene ni na ku tsaka namuntlha mpundu wa namuntlha loko president va teka hina commission hi yoxe a yi fane yi nyikiwe matimba ku langutisana na timhaka to karhi ta mafambiselo ya vandla yin'wani mhaka i ku xana ANC yi na capacity yo investigate mhaka leyi hi khumbile ka Munghana Lowunene aka masiku lama nga hundza ku swi ta tika aka ANC ku va ku promotiwa principle ya fairness ku va ku promotiwa principle ya rule of law ku un'wana na un'wana loyi a faneleke a va ka list ya lava va faneleke va ti chuncha aka mintirho ya ANC xana maviti ya vona ya ta va ka list hi ndlela leyi nga fanelana so it can't be that office ya SG the Secretary General leyi na yona yi hehliwaku yi va yona yi driverku process ni na problem ka sweswo kambe i bankruptcy politically leyi nga kona ka ANC namuntlha ku nkarhi lowu hinkwawo since 1994 a va swi kotanga ku tshama hansi va veka mafambiselo weight na capacity ya integrity commission amahlweni so that ku fika siku ra namuntlha commission yona yi tekaku timhaka yi ti ololosha va tshika lava va nga le ka tiofisi hinkwato
including office ya SG leswaku va endla ntirho wa vona na vona va ngo hukumeka siku ro karhi va ndle leswi swi nga fanelangiki hi le ka xiyimo xexo sweswi se swi vula yini namuntlha hi siku ro hetelela leswi swi vula ku nkarhi wu fikile manjeni ku la ku komba hina hinkwerhu ku ANC yi serious hi mhaka yo rebuild a party. Secondly, ANC yi serious hi mhaka yo modernize a party. Loko leswi swi nga humeleli ni vona especially the so-called black diamond lava va middle class katsongo va ta va lava ndhawu yo karhi a new political home for bona va ta yi siya ANC. Support base ta sungula ku yi measure sweswi loko ku fika ti-elections ta local government ku ya mahlweni kambe ni vona support base yaleyo yi le ku hungutekeni loko masiku ya kha ya famba. Yi hunguteka hi ndlela yi prof loko sweswiwani ka ti-by elections ta vhiki leri nga hundza loko ni nga hoxisi ku yi kombeke vandla ri komeke ra ANC ka tindhawu to hambanahambana yi kume tiwadi tintshwa yi tekela na va DA swi nga va swi vula ku yi ta hunguteka ka swiyenge swo karhi kumbe ka matlhelo yo karhi ku nga ri hi tiko hinkwaro. Ni langutisele ngopfu aka ti-metros ku teka ti-by election as a benchmark ni vona yi ta va a big mistake loko se hi ya aka elections ta local government on a national scale what we call variables to karhi comes to play. For instance, hi huma aka 2016 local government elections la hi nga vona kona ku ti-metros ANC ile ku losing support. That's why hi kote ku vona ti hung results, ti hung metros. Ni vona swa hata ya mahlweni. Xa vumbirhi ni vona lava va nga tiyimela your so-called independent candidates nambara ya vona yi ta tlakuka, which means division yo langutela power ya ti-voters ya hata ya mahlweni. Ebe hi nga rivali ku kuna la vamakoti mo ni swi vekisa sweswo your good example Action South Africa lava na vona va lavaka ti-votes. Ni vona EFF DA a va nge gain ngopfu ku ya mahlweni leswi vulaka ku power ya hata tshama laha ka ANC. So then it proves theory yin'we ANC can easily become its own enemy in terms of gunning for support nakona ku tshama aka potential support base leyi va nga ka yona sweswi. Prof ni mitwi ni khensile swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina ntirho wa ya mahlweni hi heta mundzuku a ri president va heta namuntlha hina hi heta mundzuku ya na lava hi nga ta va vona ku va vuya kaya hi ta eda ti-plate loko se kha ku phamiwa. a khensa swinene prof. Ingoma shaka i Professor Prof Hanyani va lava tisa tlhelo rero ra vuhleri bya vona loko hi kha hi languteka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka kona hi tlhelo ra vandla ra n'wina n'wina mi nga ni yingisela kumbe n'wina mi ri seketelaku hi ndlela yoleyo vandla ra African National Congress. Leonard u rhumele tweet la a ku ri i ri yini Leonard i ri hi swin'we botpet kambe ke mina ni ta ku leyi nga endleka a vukona vuphirima yi yimisa vuxirho bya khale ka premier suprema hi mapelo ni ri vandla ri endle kahle i khale va opposa ruling party since va sukile ku va premier hambi vo sungula ra vona vandla ku sharp van'wani va ri loko swi ri tani hikokwalaho ka yini ka van'wani swi tika ke hi ndlela yaleyo wena u ri yini hi le ka 015-297-1855 kumbe kandziyisa rito ka 071-265-9860 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi dyondzisana hi lemukisana hi tiva to tala ku ya mahlweni hi ndlela yoyeleyo na ku ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ro tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka at Afrika Munghana i Twitter handle ya nongonoko handle ka sweswo
sweswo nga hi bela riqingho ka 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo nakambe u nga tlhela u tirhisa u kandziyisa rito ka 071-265-9860 sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi bulaka hi yo ku nga va ku ri wihi hi ndlela yoyoleyo leswiwani swi ta hetelela swi endla leswaku hi kota ku vona ku matshamelo ya timhaka ngopfungopfu ka tlhelo ra wena loko hi langute ngopfungopfu ka timhaka ta hi laha u landzelelaka koho timhaka ta tipolitiki ta tiko reru u nga va u kha u ti landzelela hi ndlela yihi hi ndlela yoyeleyo ku na vanhu va tisaku min'wangulo ya vona ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta leswi swi fambisaka swoho ka vandla ra African National Congress va ri Isipho Mawone loyi tsaleka wall page ya Khalanga Pep Mathebula ka Facebook laha ni nge le ku haxeni thwiko a nge ri Supra na Ace swi herile hi vona va ta fana na varhangeri va COPE loko va sungula COPE from ANC these days ANC a ka ha ri vandla se ko va munhu e.g. president a ya ka Zondo a ku ri hava na vaseketeri Sipho Mavone i tirhise hungu rero yena kusuka ka Facebook yin'wana ya timhaka leti kumixani a ni khani ku na mi vutisa na n'we ku matitwelo ya n'we wahi loko swi ta ka timhaka totoreta namuntlha loko va kha va ya na tolo loko va ya tanihi president wa vandla ra African National Congress a va yi tanihi president wa tiko leraku a swi ta mi nyika nkarhi wa kahle n'we tanihi vandla kambe un'wana mi yingiseri kombile hambi ku ri tolo ku ri a va nyikiwangi mpfumelelo wa kumbe ku lemukisiwa ku va fanele va ya endla tani kumbe va tikuma va kha va yili hi ndlela yeleyo kumbexana swi nga va swi ri swin'wana swa leswi kombisaka ku landzelela ka vo milawu na mafambisele ku a hi ya tata ndhawu ku ve a hi rhambiwangi ku hi endla tani kumbe a ku na xileriso xi nga vula ku hi fanele hi swi endlisa xiswoswoleswo 015-297-1855 a hi sunguleni amukelo ngoveni a hi byela ku mahungu ya awara yan'we ya yimise kwini kusuka kwalano se hi laha hi teka ku riqingho rero ka 015-297-1855 ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. South Africa a yi tshama yi va na vurhangeri lebyi rhandzaka tiko vanhu va tiko hinkwaro ni vula leswi hi ndlela leyi kusuka kwele ka malembe ndzhaku ku fika hi 1994 varhangeri lebyi ri kona byi fike byi rhangela valungu byi rhandza valungu a byi nga rhandzi vanhu va bini swi endliwa swi ri base ka ku hluvukisa valungu ku fika 1994 ku ta nghena ANC kumbe ku tlhumuliwa democracy vanhu lava nga fuma endzhaku ka 1994 i vanhu lava nga tichomi kumbe vana va ANC hayi vanhu va tiko hinkwaro xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015-297-1855 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra wena hi ndlela yaleyo ku angula u ku yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yoho ku yisa amahlweni un'wana hi rhumele ka Twitter a ku ri butpet timhaka ta ANC ti very bad ni vula hi ndlela leyi ku na vanhu vo fana na vo Manana Thandi Modise mhaka ya purasi yi busy a court xana na vona va fanele va stepa down xana mi ta tsundzuka ku Manana Thandi Modise ve le court leyi nge le ku yini mahlweni yi langute ngopfungopfu ka timhaka ta ku va hehliwa hi ku va xanise swiharhi kumbe swifuwo hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku ve na tinguluve ti nga fa hi ndlala tin'wana ti ze ti hetelela ti dya mintsumbu ya tin'wana tinguluve hi ndlela yeleyo leswiwani swi tisiwe hi lava va langutanaka na timhaka ta swa swifuwo na swiharhi ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku xanisiwa na ku ka ku nga xanisiwi ka swona khoto yaleyo yi tshamile laya a Potchefstroom hi tin'wana ta timhaka kumbexana a ni tivi a ndle ka xiyimo xa kahle va ri muhloti wa tinyarhi ti vuya hi yena Ace swi herile hi yena ali na yena tisa ku tlhelo rin'wani hi ndlela yoleyo 015-297-1855 a hi ku tumingiseriwa mehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo eka n'wina tanihi swirho swa vandla na n'wi mi nga vaseketeri xana swi vula yini ka vumundzuku bya vandla rona ri vulavulaka hi roho ri nga vumundzuku bya vandla leri ri nge le ku fambiseni ka timhaka leti ka Sandani
balo yena I vulavula hi swin'wana I ri loko ni nga twangi nongonoko lowu ka n'wina ya katika muhashi a ni swi koti ku ya mahlweni ni nga yingiseli nongonoko lowu kusuka deep zone 2 a cancer swoleswo kambe a hi twenini tlhelo leri mi nge mi ta hi ro hi ndlela leswi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa min'wangulo ya n'we eka mhaka leyi hi bulaka hi yona 015-297-1855 twanana na muyingiseri loyi vaxumi Matheva hayi ena a hi karhi hi va twa na vo president loko va karhi va vulavula mo ni swi vekanyana hi ndlela leyi ku hey president Cyril Ramaphosa ve le ku tirheni hi matimba hinkwawo ve le ku ringeteni ku nkarhi wun'wanyana vandla ri ngo tshika ri vuyela ematshan'wini loko vo kuma support aka vandla ntirho lowu va nga ku tirheni I ntirho wukulukumba lexi khomisaka tingana I mhaka ya ku vona timembara leti ti nga ka ofisi ya le henhla aka vandla va tikomba ingaku I vanhu lava va nga tiveki hambi yi ri constitution ya party ya vona leswi vulaka ku loko va mandiko va vulavula hi timhaka ta ku loko ku ri ku system leya step aside yi qhuveka ya mahlweni vona va ta yi tekela goza va ta yisa amahlweni swi tikomba ingaku constitution ya vandla ra vona a va yi tivi na vona SG voxe swi tikomba ingaku constitution ya vandla ra vona na vona a vele ku yi tiveni swi languteka ingaku a yi endliwangi hi vona bo SG vona va nga henhla le ka ANC leswi vulaka ku a va fane swilo leswi va swi tiva kahle ende vona a va fane va set up example va hatle va step down ku endlela ku na lavan'wanyana va va landzelela leswaku vandla ri kota ku ya amahlweni hi ndlela ya kahle nkarhi wun'wanyana mo ni vula ku president Cyril Ramaphosa a va khomi ndlela leyi va nga khoma hi yona nkarhi wun'wanyana va nga kota ku restore dignity ya vandla hi ku vandla ri roxe ri borini Kalanga na mxeweta na muhumelerisi kalanga mina no lava ku khensa ntsena ku va hi tikuma hi ri na state capture a tikweni ra hina hi ku loko ni languse direction leyi ya ka yona sweswi hi tikomba hi ya ka direction ya kahle ni khensa na ku va na leader yo fana na Ramaphosa ku nga munhu loyi a tirhisa a nga tirhisi xifafa u tirhisa mihleketo ni na tshemba leswaku andaka loko ku hiri swilo swo fana na state capture tiko ra hina ri ta va se ri teka direction ya kahle nawu wa tiko wu ta sungula ku tirha kahle na khensa kalanga ni nge lehisi ngopfu mara sweswi mi nge mi khenseli hayi mani hi hundza hi twa lava inhleka buto mina merini n'we hi pfukeni inkomo ho besho vutana man emakhamba lama ya nga la ka ANC a va mahunguti man inkumu mi vula yini loko mi ku makhamba lama nga ka ANC a va hungutiwi ni va twi to suka to pye ku vo va ku vana a ni tivi ku va hundze njhani le ka muhumelerisi vo va ku weni kambe a hi tweni ni lava ku twa ku va ri mashi se sweswiwani swa tikomba ku ri nkuzi ka China Dodov na Supra Mahumapelo mani because mi ta swi tsundzuka ku ri ku ze ku va na ku kokelana ehenhla ka China Dodov na Supra Mahumapelo and that time China Dodov a nga ri na power strong hi mhaka ku ri President Zuma a ku ri team yin'we ya the Black Jesus leri ra ku ri se swa tikomba ku ri ku ngheni faction ya yena China Dodov. That is why mbona hasa le ya ku suspendiwa ka vo Supra and so on. Anchumu inyimpe China Dodov na Supra Mahumapelo ya khale sweswi se u continue ku China Dodov una support Calvin Besenko. Ai tweneni kulo angula ku inhleka. Ayi menjani? Utona mjani Khalanga? Hayi pokeni. Yebo asitho lokuthi balaburiwa tatana serili belo kusireni kahle bona ba tikomba ba ba sitira kahle mara sifane sitirhela ka munhu un'wana na un'wana Khalanga lele ka vona sifane si va tibula na vona ku na mina ni endle xihoxo loko ni endle swona so hi mhaka ku ti allegation ti kona ne le ka tatana serili ku fana na loko ku va ku yini ti allegation state capture loko va vula state capture Khalanga nga ba vula na loko ba the allegation to find out tale Marikana, mabotele Marikana. It's a serious allegation.
ka state capture esilesi na bona va nga capture vanhu vo karhi ku va endla swilo swo karhi so fane swi vulavuriwa na swona ka state capture ku nga vi hi nga ku state capture xi le ndzeni message Zuma ntsena state capture a xi endleriwi hinkwavo kambe mas tiva ku commission leyi loko yi simekiwa a yi simekeriwa yini a yi simekeriwa yini a yi simekeriwa mara sweswi vanhu leswi tikombisaka swona hi Mr Khalanga a yi simekeriwa yini xivutiso lexi ni nga mutisa xona mi nga ri ku xi hlamuleni a yi simekeriwa ku languta lava va nga captura state okay loko fana so mara leswi yi nga yisaka swona swi neva yi simekeriwa va ka Gupta na tatana Jacob Zuma na lava famba na tatana Jacob Zuma so hi state capture a hi vulavuleni hinkwavo lava nga ka state lava nga capture loko munhu xiphiqo lexi kumbexani xi nga va ku xi ri kona ka mina na n'wina sweswi mingiseri wa mehe i ku n'wina mi vulavula hi state capture lexi mi lavaka xoho kambe ku na state capture lexi nga simekiwa ku ya hi swivangelo leswi swi nga huma ka msirhelelo wa vaaki se i swimbirhi swo hambana phela leswi se hi vulavulaka hi swona mi teka mara a ndzi swilo leswiya swi fanele swi vekiwa ku va xin'we ku nge vi na state capture swimbirhi muhaxi ku nge vi na xa lexi xa musirheleli wa vaaki ku tlhe ku ta na xin'wanyana swi fanele swi vesi a nga rheliwa a ndhawu yin'we laha un'wana na un'wana a nga ona a capture state fanele swi vesi vekiwa ndhawu nga ni state capture lexi se ni byeleni xikombiso lexi mi nyikaka hi xo xa le marikana ku capture xiteti xihi kwalano a ni amerikana maphorisa ma rhumeriwile tatana ku ma fane ma duvula vanhu ma nyikiwe mpfumelelo hi vanhu vo karhi leswi va nga swi vulavula vete tatana Cyril Ramaphosa va swi tiva loko tatana Cyril Ramaphosa va swi tiva naswona a swi nghenisiwi ka state capture lexi nga kona kambe a ni ku ve na commission leyi nga langutana na timhaka ta le marikana a mi yi tivi a yi helelangi hi kume solution mhaka na ku za ku khomiwa munhu muhaxi yi ve kona commission a ni commission liya a yi la ku vulavula ntiyiso i vo mani lava nga rhumela so hi fanele hi sungula kwalaya tatana ku ri xin'wana na xin'wana xi nga onheka ka government ni mi twi inkomu papa a khensa swinene hi lawa ya leyi miehleketo ma yi vo yi fane yi anama hi ku va na hoyi ya muxaka lowu a hi twini na lawa hleka mi njhani makwavo hi pfukile mana mani hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi rini n'we inkomu mana ya letiya ta tipolotiki a ni ti koti ngopfu ni tata ka letiya state capture ku tsele laha ku nga na president ya tiko na president ya khale ka deputy president ya ANC leswi ni lava ku kombisa swona budget i ku loko ni languta state commission yona hi yoxe leyi nge yi zonda commission no yi vona ku ri phayiphi leyi a yi ri ku pfuteni ivi ku ya kumeka munhu loyi a kota ku lunghisa tiphayiphi loko phayiphi yi ri ku pfuteni budget loko mfona ku va ta mpfula yi va kha yi huma mati mo tala swinene se loko a za va fika va pfala budget ku va ku dibeki mati mo tala kambe leswi tsakisaka ku a phambeni mati malama hambi nge he dibeki why ni vula leswi na hi vulavula hi tiko leri ri nga yiveliwa mali yo tala swinene i nkarhi wo phayiphi a yi pfulekini ku ya hi mehe so sweswi commission leyiwani yi hi pfuna ku na loko munhu a lava ku yiva a chava mara ya kha hi nga vuli ku a ku nge yivo kambe hambi mo puta mati lama a mi nge puti ku fana loko phayiphi yi nga lunghisiwangi swi vulaka ma ta pfuleliwa hi order which means ku ta ku ri na mali yi nga ta va yi hlayisiwile ku va yi kota ku hanyisa tiko ya fambeni hi ku phela laha hi vulavula hi mali ya munhu hi vulavula hi mali ya tiko hi vulavula hi xipati lexi loko xi pfuleka xi fanele swi meka sure ku ri vanhu va na mapatu vanhu va na mati vanhu va na tiyindlu va na yini so commission leyi a yi mahlweni ivi ni hlamulaka leyi ya vumbirhi budget ya timhaka ta ku ta president lowu ti fambela a ri yexe a ri president wa ANC munhu wa vutihlamuleri budget a nga la ku heleketiwa ku heleketiwa ya hlamuleliwa yini hi mani president loyi u na vutihlamuleri that's why a nga lavanga no heleketiwa hi munhu ende leswi endla swi ni tsakisa ngopfu hi sweswo i ku lava lava heleketaka va lava va va heleketaka a va ngheni musile phakati va vulavula ko va ku endla rhati no tsakisa switarata leswi khaku swi lava mali ya leyi nga yiviwa ku siya swa tlhiniwa switarata leswiya se president wa hina budget i khale ni ku swi landzeleli a kha ri ku hlamuleni na yini hinkwaswo leswi nga ni tsakisaka ka swona hinkwaswo i ku pfumela ku ri
hi ndlela yin'we kumbe timbirhi vandla leri ANC ri nga ha na va ri nga swi vonangi kumbe ku amukela nandzu hi ndlela yin'wanyana maswona kambe swi ka swi nga vuli ku a swi ri swi swa right loko swilo swi swa wrong hambi u swi vonini hambi u swi vonaka loko u swi vona u fanele u swi lunghisa so mi ni khensa ku swi le ku lunghisiweni a hi swi tekeni a swi yo pasa swi fambe hi vuhosi hi ndlela yaliya ya ku ri ku huma nuna ri ku nghena nsati a yi ta va ya ha ri ku pfuteni phayiphi liya na sweswi yi nga ku lemiweni phayiphi liya a yi lemiwi whether swi benefitisa ANC kumbe swi benefitisa EFF kumbe swi benefitisa hina vaakatiko a ku na problem ntsena xipati lexiya xi nga vi xipati ya ku loko xi pfuriwa mali yo rheta hi leswi a ni la ku vula swona Buthele. Kambe xiphiqo i ku mi fika njhani ka ku mi hleketelela ku loko a swi lo ndisa leswi swi nga ndisangi ku swona kusuka kwale Nazareth a xi ta ya ha pfuta i ncini xi mi tisela ku mi hleketela swi ni tisela miehleketo yaleyo Buthele hi ku loko mo langutisa loko ku ya lava a va ri matimbeni hi nkarhi lowa xipati ya xipfuta lava xi pfutela vona va hayira mabazi va ya va kona se kulukumba loyi a nga ri ku pfuteleni hi xipati leyi a ni tshemba ha n'warila zuku se sweswiwani n'wina Buthele loko mo cheka xipati lexi xi sungule ku hlahleka khale va vulavula hi swin'wana swo ma 2009 ende matihlo ma hina ku katsa na mina na n'wina na vayingiseri a ma pfalekile a hi nga swi tivi xipati xi le ku pfuteni so hayi loko xi ri ku pfuteni hi swi tiva hi nga xi yimeleli ku xipati lexi a xi zipiwa because swilo leswi Buthele a swi endliwa mina na n'wina hi wisile eka hi nga swi tivi mara loko lembe ri hela Buthele le ka business mina ni hakela business tax ni hakela personal tax ni hakela sweswo ku endla swi ta kota ku pfuna vaakatiko a ni nga hakeli ku va na n'wana wa munhu la nga ta suka tikweni a tshama tikweni rin'wanyana hi mali ya nga tirhelangiki a ni nga hakeli ku munhu a dya mali leyi nga yi tirhelangiki because mali leyi ya tax mi fa mi swi tiva ku vatirhela mfumo va hakeriwa hi mali leyi n'wina ni hakela kwalani ya tax leyi loko mi suka migungula ku mara va yisa lava tsema mali yo tala i mali liya yi hakeriwaka ku yi vuya yi ta tirhela n'wina a yi hakeriwi ku yi vuya yi ta tirhela ndyangu wa ka makama so xipati lexiya xi fa xi pfaliwa ivi mali yi kota ku huma kahle hi order mi nge byeli Buthele ku vulavula 27 years yi heta ku down the line ku ri na democracy mina n'wina hi ya hlangana nhoveni ya ka merve hi vona mukhegula nga ku hlantsweni ka mpahla a nhoveni hi mali leyi nga dyiwa la patini la yisiwa la yi nga yangi kona instead ya ku va ya tirhela vanhu mati so xipati ya xi pfaliwi mali yi ta kota ku huma kahle because hi nge rili mati ku ya hlamba yini loko u ri hava mati ku ya sweka yini loko u ri hava mati ivi mali yi yiviwile a hi vulavula hi timiliyoni hi vulavula hi ti-billions of rand se xipati ya xi pfaliwi ku benefita tiko ku nga benefit munhu inkomu Buthele inkomu kesi va ri xipati va ri xipati a xi pfariwi twana la a hi twaneni un'wana mingisere a hi twa ku angula kwini nhlekani mi amukereli ka mugana lone enhlekani hayi swi tikomba ku ri ha munhu la ka line a ni swi teka ku ri na munhu i le ka 015 hi langutela ku bula na vamasipala wa Polokwane ku nga ri khale hi twa ku timhaka leti ta tibazi ti famba njhani ku na tibazi leti ti nga koho la adorobeni ti fambaka ti rhwala vanhu kusuka ka tindhawu to hambanahambana se ti le ka nhungu wa masiku ti ri koho se hi la ku ta twa kahlekahle xikongomelo xa toho hi xihi na koho hi va mani lava va nga ta vuyeriwa hi pfhumba leriwani hi ndlela yaleyo hi le ka 015 va ri ku na un'wana mingisere la a hi tweneni ku angula ku inhlekani ayi kalanga mi pfukeli botwa mina hi pfukeli minjhani hi pfukeli a khensa swinene mani n'wina mi ri hey mi nge ni a ni la ku vulavula hi liya Supra leyi a ni la ku tekanyana liya ya tatana Mahumapile liya president ni na kha na yi landzelela mara ni la ta languta liya tatana Mahumapile inkomu ku ri khalanga problem leyi nga kona sweswiwani i timhaka ta ku va tatana Mahumapile va na mihleketelo ya ku ri ANC yi nge swi koti ku ya mahlweni loko vona va nga ri kona xivangelo lexi endlaka ku va vula sweswo kumbe va ti twisa sweswo i timhaka ta ku va na ti-branches to tala leti va sapotaka mi ta tsundzuka ku ri ka ANC ku tirha ti-branch marhavi yo tala ya va seketela lexi endlaka ku ri ya va seketela i timhaka ta ku i khale va ri ka organization va kha va tirha lomu ti-branchini lomu ti-regionini na hinkwaswo va swi tiva ku ri i mani loyi ni faneleke ni va kusuhana na yena loko vanhu vo tala va ta kota ku ni seketela se timhaka ta Supra Mahumapile hi ku vona ka mina ta ha ri kule no hela
ni ta tsundzuka ku a hi ro sungula tatana Mahumapelo a yimisiwa loko roko memory ya mina yi nseva kahle. Ku na nkarhi lowu nga tshama a representa hi advocate Dali Mpofu a ya ni le court a ku ri timhaka ta conference yin'wana laha yi ri kona vurhangeri byin'wana byi ngokisiwa. So in terms of the constitution ya ANC na matirhelo ya ANC va na vutivi swinene na maendlelo ya kona. Hi laha mi vonaku na nkarhi wun'wana loko va va ill discipline i timhaka ta ku va langute province va ti byela ku i mani la nga ta vula yini hikuva vanhu lava khale va kha va twa hi mina. So hambi yi ri yona ya tatana Magashule yi le kule no hela because these two people na Khalanga i political giant loko mina ni ti langutile. Na kwale Free State ma swi vona ti-region ti sungula ku hiko lexi onhaka ka ANC sweswi timhaka ta ti-slate. Ku xileti loko zi famba na xona hambi munhu a ri rhongo a wu suki ka yena. Vanhu vo tala sweswi swi nga vuriwa se swi vula ku vanhu vo tala mi tiyisisa leyi yi nga vuriwa hi dokodela Ntsikelelo loko vanhu va va swirho swa vanhu. I khale yaleyo yi ri vanhu va ri swirho swa vanhu a yi sungulanga namuntlha na hi nkarhi wa President Mandela vanhu va vi swirho swa vanhu. That's why mi voni loko tatana Holomisa vahlongoriwa vanhu va famba na vona lava nga famba na vo va nga ri swirho swa ANC a va ri swirho swa tatana Holomisa. Loko ku sunguriwa COP lava va nga vuya a Polokwane conference yi biwa a va nga ri swirho swa ANC because loko ri xirho xa ANC you fight within i lwa i ri ndzeni a wu fani. So timhaka ta ku va xirho swa vanhu a swi sungulangi namuntlha i khale swi ri kona. Hikokwalaho ka yini swi pfumeleriwile because hi laha a minkarhi ya ku tala mi ta twa kha ku vulavuriwa hi timhaka letiya ta ku na xiphiqo xa mi swi vitana yini hi xipolitiki xa n'we gatekeeping. Timhaka ta gatekeeping i khale ngopfu ti ri kona na sweswi ta ha ri kona. Hileswaku gatekeeping yi hlupha hi timhaka ta ku a ni mi fanele mi languta loko ka nga ri ka tlhelo ra n'wina hi Khalanga. Khalanga nga le ka tlhelo ra hina loko nghena la i ta hi karata. Se i fanele i ta na vanhu va wena xileti xa wena xi kota ku humelela hi mhaka ku a ni kusuka ka branch ku na xileti ku ya ka region ku na xileti hi ya ka province ku na xileti i ya ka national ku na xileti. Se xileti lexi a xi fambisa sweswo i ntila ene lava va nga amatimbeni hi nkarhi walowo lexi mi vonaku vanhu va omelela ka xileti i ku lava nga matimbeni hi nkarhi walowo na in terms of deployment ku tala ku deployiwa vona. Loko mo hema cheka ka tiposto ti huma ka timasipala i kuma ku ri vana va nga nghenisiwa va lava ka xileti xa van'wana lava nga khoma matimba. na mitwa a ni vutisa swin'wana ka xivambula ni yo vutisa ni pfulele lexiwani xanisanani kambe swi ta mi ta helela mi jikeri kwihi ku pima ka ku loko ku ri na resolution xikombiso mi njhekanjhekisana hi yona yi nga se za yi fika la yi nga resolution ku fika la ka ku mi yi twisisa hinkwenu ivi mi hetelela mi teka xibomo ku sweswi hi na resolution ya step aside xikombiso yi ta khumba vanhu hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi na so a yi nga ha lavi loko yi ze yi pasa namuntlha la a yi nga ha lavi ku tlhe ya mi ri ku ndliwa yini i ku ya hlamuseriwa futhi yi hlamuseriwa ku yi cinciwa. Xo sungula lexi nga kona Khalanga loko ku yiwa ka conference vanhu va va ri excited mata ku va tsakele ngopfu yini xileti xa hina xi ya ku wineni. Timhaka letiya ta va step aside ta ti-resolution leti tekiwaka a hi vanhu i vanhu vangani lava nga tshama va ka conference va byela vanhu va ku resolution leyi nga yi teka Nazareth yi ri yini handle ka ku vuya vanhu va fika va vulavula ku hi buwe kwini tinambara ku langutiwa timhaka ta tinambara. Xa vumbirhi loko ku tekiwa ti-resolution ka ti-conference vanhu vo tala va va kha va swi vona ku yi nga vaba mara va ti byela ku as long as hina hi ri in power a swi nga humeleli. A swi vuli ku ri resolution ya step aside va nga yi voni va tatana Magashule loko ya ha vulavuriwa a ko va leswi swa ku yi nge pfuki yi ve ka mina because a ni se chajiwa ende ni nge pfuki yi chajiwile ende loko ni ri secretary general ni ri matsalanankulu wa organization i engineer organization you are too powerful. That's why mi kuma ku ri na ti-interpretation swa organization swi vulavula hi wena swi lo fika kun'wana lava jikaku va nga ha vuli swona laha mi vonaka sweswiwani president Ramaphosa a pfa na yena a ya ka press conference mara it's a foreign things a swi tolovelekanga ka ANC ku president a ya ka press conference ku vulavula vo matsalana ti-spokesperson mara se lexi ni nga ta kombisa xona i ku loko va ri vanhu va ri vo tala va ri ka conference ti-resolution leti tekiwaka loko hambi loko ti ri na ti-corruption na yena va ti byela ku a hi ta hina i ti-resolution leti ANC ti tekaku kumbe leswi hi nga matimbeni ti nge implementiwi. Hi swo swi
endla ku mbona va omelela phela a va omelela hi ku omelele hi khalanga ve le mafurini va na matimba hileswaku loko ri matsalaninkulu wa ANC matimba lama va nga na wona loko vo ma humesela handle un'wana na un'wana ta navela ku va matsalani wa ANC kumbexani na ku ya mavhengeleni ni vona nkarhi wu ni siyela kambe na mi kombela ku mi ta hambi ko va mindzuku mi tlhe mi vuya mi ta hi byela ku kahle matimba ya ku va matsalani general i ya ku ndla yini ale vile ka xikala vito ra eko xikala vito kesa swinene u yingisele mugana lonene FM va komba ndlela hi kandila 015297185 kusele minete ya ka mahungu ya misava a hi amukeleni buti Sipho va ku swi havahava hi ta hetwa mahungu ya misava Sipho amirini n'we hi mani ku yi gaga mhaka leya kulukumba eximakhaxilo na supra yi fana ngopfu na va-conference leyi nga humelela hi nkarhi wa nkulukumba Thabo Mbeki ANC ya masiku lawa a ka ha ri ya ANC ya va Nelson Mandela vo Luthuli na va Goza Mbeki sweswinyani vo lava ku tifumisa ntsena vona nkulukumba Ramaphosa yi famba hi ntiyiso yo ku ri va mu hehla hi swo n'wi hehlaka hi swona ko va mano ya vakulukumba va vanhu leswi tanihi leswi ku nga yiva hi Thoko Swikwale na Steve Thoko Swikwale swa swikhuluma a swi ni nhloko swi nga ncina buku kambe loko mi ku leswi swi endliwaka hi tata na AC na supra swi fana na conference ya Thabo Mbeki hi ndlela yihi va lava ku tifumisa hi buti va hluriwile le va lava ku swi teka njhe hi vuhosi hi leswi the former president Zuma a lava ku swi nyiketa a teka ximhandzana a swi nyiketa enghamu a hluleka ku a va ha lava stili a heta va ya capturile hi magupkas iyo na nkulukumba Ramaphosa a wina botpet magupkas lava nga huma hi kona vona loko ta lenda xihahampfhuka leswi vaposcue na lamtlhana leyi a ku na nhloko a ku na ncila ko boha swiganga hala na hala kambe botsipo swi nga vi ntiyiso loko mi ku president Zuma khale ka president Zuma a va lava ku nghenisa nsati wa vona a hi nsati wa vona ni ri va tshikanini hi butete nambe leswi swo havitisa kotlo bya na Dlamini Zuma lama ti ma famba hi xinkuva nambe ku va na 10 years ma ha ta famba hi kona wasona ni mi twini botsipo yimani ya mahungwini buti wa mina kambe ni mi twini tlhelo leri mi nga ta na rona hi ndlela yaleyo ve ri mati lama nga famba koho a ni tivi swa mati swi famba njhani kambe a hi tweneni ku mahungu ya marambi ya n'we ya fambisa ku yini na amukelo ngoveni nongora ku Afrika wa vulavula ku ta ya mahlweni endzhaku ka mahungu walawo lawa ya fambaka hi ndlela leyi ya amo nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa como botpet na mfambisi bot moge na yitwa mhaka ya ku then ku loko vulavuriweni hi timhaka ta ku president va le ka commission hi timhaka tin'wana na tin'wana but xivutiso i ku leswi va ngo lowu munhu a endli manyala ka ANC then u stepa down se swi vula swa ku na president va stepa down na swi ta ku n'we mi nge hlamuli mara hina as vaseketeri va vandla a hi ve na question yeleyo i matimba rombo ku sitara Steinberg ka ya ku ri Sesemere Vidi Afrika wa vulavula botete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Kensini amu amukelo ngoveni atana mahungu ya misava ya awara ya n'we man'wana ya mahungu ya ta landzela laha ka awara ya mbirhi ku ra ka mukena lona FM nhlokomhaka ta ko ti tata ya hafu ku phela awara ya n'we loko mina huma so ivi DJ Meta ku tsumbara mina ku ra ka mukena lona FM ya nkarhi nongona ku Afrika wa vulavula hi famba na tinyiko mokeni xivambu mi n'wi twile laha ku vulavulaka sweswi ka voice note ne te nkarhi wo leha
ai cancer na yini a hi ngheneni makeni leswo hi xeweta na swi tiva ku ntumbuluko wa hina hi xewetana kambe swi endla ku nkarhi wo leha loko hi xewetana hi ta xewetana loko hi vulavula kunene so loko hi vulavula kunene swa olova hi minjhani hi nge hundani hi nga xewetani kambe loko mi recorda voice note mo vula ku mina ni vona ivi mi vula leswi mi vonaka so swi hatla swi nghena amakeni kambe ke yin'wana mhaka leyi mi vulavulaka yona mingiselo mi ya ku president va fanele ka vula loko ku ri ku va chajiwa ku ya hi leswi step aside policy yi vulaka so va chajiwa hi timhaka ta serious hi swi tivi ta serious hi loko va ti hlamuserisa ku yini vona va ANC kumbe n'wina va ANC swi vula sweswo swi vula sweswo mingiselo munghana lona na FM sweswiwana hi langutela ku bula na va masipala wa Polokwane kambe ke swi vo khoma lava tshika a ni swi twisisi va ri simeke njhani pfhumba leriya ka vaaki ku ri hava munhu loyi a ri vulavulelaka kambe ke hi ta va sala ndzhaku hi ta kota ku tiva ku hi mhaka ku va tele futhi vanhu lava va yingiselaka munghana lonene na lava va vulavulaka ririmi leri la Polokwane na tindhawu ta le kusuhi va tele loko ya hala va muleci ya hala sishego ya va leboa kgomo kwala ka va maja va koho lava nga yingiselaka va vulavulaka ririmi leriwani kumbe va twaka ririmi leriwani va yingiselaka na kona ku Afrika va vulavula lava va ta tsakela ku la ta tiva ku tibazi leti ta voho ti famba njhani hi ndlela leyo se a ni swi tivi ku kumbexani volo ka va nga swi kunguhati kahle kambe i kusukusela tolo eka hi va lava ku tanani ta hlamusela rixaka ku tibazi leti ta n'we mi nge le ku titiseni ti la ku fambisa ku yini ti la ku fikelela yini ti ta famba kwihi va ta tikuma kwihi vakhandziyi hi ndlela yeleyo kambe ke na ku pfumela ku ri hi ta va kuma ta hetelela hi va kumile hi bula na vona va kota ku hi byela kahlekahle ku endleka yini hi timhaka letiya ta tibazi letiya hi ndlela yeleyo ti va ri leeto la Polokwane se hi la ku kota ku tiva ku endleka yini hi ndlela yoyoleyo kumbe timinete ku bela awara yan'we ne se i nkarhi wa ku hi twa wehe hi le ka 015 297 1855 kumbe tirhisa mathevula dp rsabc .co.za tana n'wangulo wa wehe hi twa ku u angula u ku yini kambe ke hi ka hi swi tiva masiku ni minkarhi ku hina mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula kambe leswi mi swi vulavulaka munghana lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi enhlekani enkomo mukhalanga hi pfukile hi vona hi pfukile so hi moni hlamula swilo swimbirhi ntsena leswi ta vanhu lava EFF na ANC na Afrika leyi a khota nkulu le Northwest ti nga sijeli leswiya ti nga swi tiva ku ri ko va tipitiki kambe lexi salaka ku pandemic ta a nge voni nandzu hi ku swo va tipolitiki leswiya kalanga na swi tiva ku na ta mi vutisa why ku ANC na Afrika na EFF mara ta mi hlamusela siku rin'wana se no pfariwa ku ni nga ha vutisa okay kalanga layani ka supra mahumapelo ndlela ya vona yi komile swinene i swikombiso swa leswi ya ni nga tshame ni mi byela ni ku va supra na va va lwa nyimpi leyi va nga yi losi mindzuku kunene sweswi ni ta yimela mahungu ya ku hela ka vhiki lama ma nga ta jesi dorte a va na humesa mapapila ya ku yimisa vamakhachuwa hi leswi ni nga vula ku va le ku tsandzekeni ka nyimpi leyi va hi lwaka va luze khale a va fanele va pfumela ku hi luzile eka nyimpi leyi swilo leswi swi nga twananiwa aka conference va swi tiva kahle a va ri kona a vo ti byela ku hi ku vo va ya ku wineni na nkosizana Zuma va ta fika va tla swi swa swo yisa mahlweni ku ri milandzu yi nga tengiwi ni nga mi nyika xikombiso kalanga hi rini ku hume xileriso xa leswaku tatana Jacob Zuma a va tengisiwi hi NPA loko a khoto loko ku ta va ku ye DA na EFF va report nandzu wa ku a ku pfuxiwe nandzu wa vukungundzwani against tatana Jacob Zuma i khale mara a swi endliwa na a swi endliwa a swi nga endliwi mara loko ku cinciwa vurhangeri bya NPA ku cinciwa na vurhangeri bya tiko va sungule ku va tengisiwa ivi va sungula ku tlanga switori swa ku it's a plot to kill me nkarhi loko a va ha ri president
why va nga humeselangi plot of the kidney yaleyo a rivaleni vanhu va swi vona hikuva va nga matimba hinkwawo se mi ringanyeta ku yini mi ringanyeta ku hela ka vhiki hi ta va hi kha hi twa hi musumbunuku ka Afrika wa vulavula hi ta va hi kha hi vulavula hi ku swimanimani kume papila i ri yini swimanimani kume papila i ri yini hi swo mi vulaka so kahle nje leswi hi nga ta twa swona hi mpfuno ta va hi kha hi bula swona vahleli va mahungu va tipolotiki va ta va kha va hlela swona ene hambi o famba va ya tikhoto va ya endla yini i mhaka ku va tlule lula suka i tlule nawu lula i tlule vumbiwa bya ANC a nge wini a ngo tlha ngeteleriwa malembe lama a nga nyikiwa wona loko o va karhata ku fana na leswi van'wani va nga endlisiwa xiswona va karhata va ngeteleriwa va suseriwa malembe manharhu va yisiwa ka ntlhanu na yena a ngo ngeteleriwa malembe a ko va nchumu a nga ku xingeni handle ka ku yiva mali leyi a nga yiva khalanga na vutomi ni kala ngopfu leyi vula ku munhu i yive mali ku ri hava mimbhuni leswi byi nga n'wi khomile kambe khalanga loko ni nyikiwe mali va ku famba aka xitanga ivi ni xitanga xi nga akiwi mara mali swi ka swi tivaka ku ni nyikiwile swi antswa ku ni tlherisela mali ndhaku a hi swona i ntiyiso mara loko ku va na xilipi lexi xi nge ni xave tipala a kwinikwini ni xave jasi kwinikwini mara ku ve ni a swi xaviwangi a hi tsoti a hi rikhamba ni mi twini inkomu kalanga a tini van'wani kambe ni mi byela ku leswi vulavulaka ku president leyi a swi lehini mani ni nge ngheni ka swona ngopfu mara ni ta angula kahle ka yona yaliya yi vulavulaka hi president kambe president ya hina a khomisisa yesa yisa mahlweni hi ta susa manyala lama ni mi twini va vulavula hambi ku tsaka hambi ku twa mbili ku vava a ni tivi un'wana mi yingisereliwe nhlekani enhlekani kala mi pfukile botami hayi vatomi ngoba hayi vatomi a khensa swinene loko mi hi bela riqingho a tsaka ku mi twa loko mi kha mi vulavula ka xiyanimoya mi angula mi kuyini bot ya mo ni ta rhandza ku la ku sungula hi le tlhelo ra lavo koka minenge loko va fane va chika xitepisiya hi ku swa hlupha ma vona swi nge heli swona swi to hungutana loko ka ha ri na leswiya swo va jikajikisana hi switulu lahayani va ku namuntlha fikile Mbalule le ka minister of road and transport swo taniya mindzuku eka va wa finance mindlwani eka Afrika Afrika va wa police leswi swi nga ku manyala nga humele handle a swi fane swi endlisa ku yini kahle ku ma ta kota ku humela handle a swi fane kahle na kwale ndzeni ku votiwa ku nga ri mhaka ku loyi tshama fuma leswi a rhangela ndzawulo leyi yi ta va na vuswikoti bya leswi loko ni langutini ka vandla leri ku ha tirha moya luwa wo hina hi lwiza a va nga lweleli ku vanhu va va na ntshunxeko swi vula ku vo va ha ri ku hakeriwe na sweswi ku va va lwini kahle nkarhi walowo a va ha la kusuka va la ku dya va ze va karhala ku ti hakela kumbe ku tisula nyuku lowu va nga wu juluka that's why ku tika loko a va ri na ntshunxeko kumbe va pfumela leswaku ri a va lwela ku va na timfanelo a va ta suka van'wana va nghena sweswi loko vo fa ANC ta fa nge no nyika xikombiso xo ka xi nga hanyi mara swi nga endleka a hi nge sweswi ku fika ku bomiwa palamende va ri landeni hinkwavo ANC ta pfuka yi nga ha vangi kona xana yi nge exist na loko va ta va nga ri kona so a va twisisi ku na yena AC na ye munhu a ngo humelela hi swin'wana famba swi vula ku vona loko i suka nga ri kona a ku na ku ya mahlweni ka vona xana va na enga hi leswi swi nga na nkulukumba supra i na nkingha ya ku sweswi ni hlaya ku i na mavila ya ku ni huma kwihi na ANC a nge le ku yeni mahlweni wa ha languta ndhaku hi yo mhaka hi ngo loko i ri munhu ri nga languti ngopfu ndhaku i languta ngome le mahlweni i rivala ku laha hi nga kona endla yini i ta tsandzeka ku fikelela xikongomelo xa wena loko va vo languta ku lava nga koho va ndla yini leswo swi va khomisaka sweswo va pijapijaka loko va vo languta ku lava nga kona va ndla yini a va nga ta bayiza a swi ta va fikisa kahle mahlweni lava ya kona so vo va languta ku tolo hi lwini hi Robben Island hi leswi na leswi mindzuku n'wana wa mina i fanele va leswi a va languti ku namuntlha ve le kusuhi ka yini poto leri va nga ri tleleka ri le ku va yiseni hi leswi mindle rin'wana nga tshama swi vula ku ma vona loko mi ndla murhi mi nga ndli ku bava ngopfu siku rin'wanyani ani murhi a mindleli ku bava mindlela ku wu tshungula a ni xikongomelo ku xa murhi ku tshungula a hi ku wu testa njhani kumbe wu ringeka njhani a hi swona kumbe yona
hi yona na milawu leyi va yi vekile ku ri yi fanele yi fambisa swilo kahle kambe a yi le ku tirha ka ntirho wona ka tika loko ku ze ku ya hlanganwa na vusiku a swa ha ri swona loko a ni va hlangana na vusiku lomu emitina tindlwini ta vanhu ma swi twa tibeke va ra tihuma ti nghena so hi swo sweswo i ku bava ka murhi so namuntlha hi lexi ma yi vona ku yi fika kwina a ku na lexi nga ta endla mavandla va fanele va ngetela na tisiti laha palamende va ta va pfula mavandla va yisa laha va ta pfula tisiti ti ta xota laha hi ku mavandla lama ta ma tele ni ta va twa hi ku ntlawa wo tala wo hala ka va east na va eSuper ni ta yi twa phati yi ta nyanyuka ku fana na khopi yi ta ta hi matimba na mi byela hi lexi a hi langutela na mi twile bota hi swona mavutani la tiyani khetseni mavutani 015 297 1855 twana lo pheta na muhumelerisi lexi ni tsakisaka ngopfu kahle hi mavulavulelo ya president layani ku ri swa tikomba ku va na ntokoto wo karhi ene va na vutlhari byo karhi ka swilo hinkwaswo hi nga vulavula ka swa tipolitiki na swa ti-business because ya mavona loko u ze i pfumela ku swihoxo swi kona leswi nga endliwa aphatini ya wena and then i teka responsibility swi komba ku ri i na vutlhari byo karhi lero loko ku ri munhu un'wani loyi a controliwaka hi ti-emotions na swin'wana na swin'wana a va ta angula hi ndlela leyi yi nga kongomangiki so layani swa kombisa ku i munhu loyi a nga suka laya a ya la ka commission a tiyimiserile ku ansara ni ku hlamula ti-question hinkwato hi ndlela ya kahle ni ndlela ya vutlhari loko hi hala ka tatani Suprama Mapilo hayi lavayani kahle swi fana na mbyana leyi nga ku vukuleni mi kuma ku yi guleke matini a ya ha swi koti ku luma yo ba huwa ntsena lero lavaya nkarhi wa vona wu lo fika ku va huma laya ka ANC loko ku ri va swi kota va nga famba va endla phati ya vona kambe lexi ni xi tivaka i ku matimba a va ha ri na vona vo zama ku hlalahlala inkomu ni mi twile bota wa mina se va yima na Proffessor Hanyani i mahitwa lo nhlekani aye minjani epfukeli papa minjani epfukeli hayi mi vulavula na Rastakholi la role la xikolo xa Godide la hayi ni a ni langute ku khumba leya president ku va va nga ri na vanhu lava nga ku tlulatluleni le handle va fambe va ri voxe yes mina ni langute ku ri titsotsi ta khume leti va ke ti karhi ti ri vanghani ti endla swa ku fana loko yin'we yo cinca hi vona yi bohe thayi ya kerekeni hi sonto swi nga va swi vula ku hambi yo ta yi ku a hi yeni mahlweni hi xitori yi ta va yi nga ha tshembekangi laha ka vanhu lavaya hi ku va va swi vona ku swa ku biha leswi endlekaka loyi a nga ha ri kona ka hina se hi swona leswi endlaku a va a nga sapotiwangi hi vanhu van'wana loko a ya leyi vanhu van'wana mi vula yi va hi n'wina mi vula lava va vonaka ku handle ku le ndzeni va koho ni vone na treasurer general va koho tolo ni vone na manana Jesse Duarte a va ri koho a ni tivi namuntlha se mi vula kwihi n'wina mi vula handle ni vula lavaya va ku fana na mina njhe ni ngo va midlawane ni ya ni ya tlulatlula hambi ni nga deni nchumu ni pfuna lavaya a va dya na voko kwalaha ku dyiwa koho ni mi twile so a ni kombela khumba yin'wana switsongo mandiya ya vana va xikolo leswi nga endleka la kukhani na meni mutswari heyi liya ya vana loko va lwa exikolweni sweswi ya gcina ku tekiwa tivhidiyo mara a ni lavi yi komisa ni khumba ka sayiti ra mehe leri me ri nga ni humelela a ni tivi mi nga ni pfumeleli mi nga ni pfumeleli hayi ni ngo huma moyeni okay hayi huma ni moyeni hikuva ha vulavuli yona huma ni moyeni okay mara no eze ni ri mutswari na a ta tlhela ni fona lembe rin'wana ku me luya mi ngete ni huma moyeni mara swi ri important leswi a fane ni swi vula kahle mi lava yini botavini vulala leswi vulavula ni lava ku mi kombisa ku laha ka ku vana va lwa xikolweni me ni ve na n'wana loyi a nga biwa hi wun'wana wa mfana a heta tlha n'wi hungukisa a heta a tshama na yena ni heta ni tlhela ni ya xikolweni mathicara va ku va nge n'wi humesi ni vulavula na yena laha Godide hi mhaka ya ku hina kumbe hi nga ta n'wi vavisa se ni tshama na ku va seiva luya a nga vavisa lowa nhwanyani na se a ni ngo sweswo loko mamangala maphoriseni mi manga rini n'wana wa me loko a ri na mathicara ni va ni swi teke ku wa ha fana na loko a ri na mekaya na vona va ta va ni mangalelini va ni pfuna ku se ku na vugevenga or ku na un'wana dlayiwaka hala xikolweni ni vula se mi ndle yini ku fika sweswi n'we a ni n'wina hi n'we mutswari wa ngati mi ndle yini gevenga lexi xi n'wi teka xi tshama na yena ni ta endla yini mina
O se mukongwana wa n'wina. Umkongwana wa mehe ka nga tiveki mutina na lovolani swi nga ndlela loko a ta mi kuma se hi teke na xibeyilani hi sema nhloko kwala. Ni mi twile kutani katika la ndlela u yingisela Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0152971855 ihlekane botpet khalanga na muhumelerisi kwalano a ni talatali ku nghena lahawani mara nongonoko lowu ni wu yingisela masiku hinkwawo. Botpet a ni tivi man na hina vaseketeri ntwe van'wani va ku hi seketela varhangeri a hi seketeli party. Okay, ni byeleni loko swi te so munhu u hi dyele timali kumbe va hi yivele timali leti a ti fanele ti tisa nhluvuko atikweni, hala tlhelo a suka hi tlhe hi ya toyitoya hi ku hi pfumala mati hi hava yini a hi na mapatu a hi na mali va dyeni. Okay, se sweswi munhu u voniwa nandzu kumbe a nge se voniwa na wa ha ri muehleketeriwa wa vukungundzwana. Still ha tlhe hi suka hi ya ku hayi u right mara hi yime ku hi kahle ingaku ho va huku leyi nga tsemiwa nhloko ivi tsutsuma hi nga swi tivi ku hi ya kwihi. Munhu u dye mali u ehleketeleriwa swin'wana swi na vumbhoni hi tlhe ku u right, hala tlhelo hi ha mapatu ha toyitoya hi lava yini kahle Botpet. No a ni swi tivi, ni rhandza lomu ku ni pfuneni ku twisisa na mina ni pfuneni ku twisisa Botpet. nakotwa mingiseri wa mehe a hi kotwile ka 0152971855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za. sweswo swi endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo, ku va na leswi hi swi tivaka, ku va na leswi kumbexani hi nga ta dyondzisana swona ku ya emahlweni. hi Afrika wa vulavula mingiseri wa mehe un'wana mingiseri a ta ku na tlhelo rin'wani a hi n'wi twenini hi loyi. mbuyangwani ko va nyari ma famba yoxe leswi nga ku humeleleni sweswi aka ANC swi le ku vuyeni swinene, ene swi hinkwaswo leswi hluphekisa nhloko yi nga president Ramaphosa. Xitsonga xi ri loko hlampfi yi bola yi sungula nhlokweni wena Pet Kalanga. A ni swi tivi ku va ta swi kota na mina president Ramaphosa leswi vandla ra vona ri nga langutana na swona kumbe ku kutsula vandla leswi ri nga langutana na swona, mara it's a blow aka vandla leswi. Swi ta teka nkarhi wo leha ngopfu ku va tlhe va aka ku tshemba loko tiko a ri na kona eka vandla leri. Vandla leri ri le ku feni, ri le ku rahayini mativa vo hlala vandla ri le ku feni, ene mavandla lamatsongo ma ta benefita from this scramble. I mavonele ma mina wena Pet Kalanga. Na khensa mi heta hi ku i mavonele ya mina ma vo mhaka ka hi yo yi ni tsakisaka mhaka yaleyo. Swivutiso ni tinhlamulo nhlikani lowu eka Afrika wa vulavula 0152971855 twana lo inhlekani Hayi butata mpokile. Hi pokele mjani papa? Ha khensa butata. Na hina khensa loko mi bela riqingho mi rini n'we? So butata lo ka vulavula leti ta nyaka leyi ya vakulukumba mahupapili na vakulukumba Zuma na president. Hikokwalaho ka yini mi langa ku tirhisa rito nyakanyaka? Mativa ku ri swi la swa tshamisekangi. Mavona tipolitiki ta South Africa n'wanyana loko wo tshama tanihi vaakatiko hi nga voni ku hi kongoma kwini hi ku swi karhataka ngopfu. Hi nga ri la swi ta ku koka tipolitiki ta South Africa Botpet varhangeri loko va lave matimba ya ku rhangela va rhandza ngopfu eku wisa van'wanyana ku tshama va vulavula swo swa ku biha. Why ni vula so Botpet i mhaka ya ku loko mo fika mi languta ku ri ku mavhiki loko a huma tiko a ri yima na Zuma hi ndlela yin'wana ku hlamarisa ngopfu. Mi ya languta ku ri kumba Zuma loko se a fane a humesiwa na yena tiko ri yime ngopfu hi ndlela yin'wana ku hlamarisa ngopfu. Nampha ku kuma Cyril Ramaphosa a nga kona a nga ku languteni ka ku African National Congress kumeka va ye phambili. Botpet mi ya languta loko se ku ri kumba Cyril ku ya huma njhani hi ndlela yo fanele. Mi ta kuma nyakanyaka yan'wana ku tala ngopfu ku va le ku celana neni a va le ku languteni ka ku vaakatiko va kuma leswi lavekaka ni. Mhaka yikulu ku a swi twisisa ku ri varhangeri lava
step aside yi tshamisekile hi leyi va nga yi boha vovini kumbe hi leyi hi nga yi boha hi vini ku ri ya laveka ku loko munhu a dyola yi metlhela mara se ya va tikela hi kunene wa yi fanele yi va tikela a va endle swoho hinkwavo ku tshembisiwile ku ri loko ANC yi fanele famba kahle hi loko yi fanele kumeka ti-leader ti va ti ri clean ku ya ku member yin'wana ku varhangeri yi fanele a hundza le ka rixuva ra neleta savo a va ringani vanhu va valava a va ringani eka rixuva ra neleta kwala ka through the eye of the needle swi fika swi tsandza kwihi ku document leyi a yi komba kahle ku mi ta fambisa ku yini mi yisa ku yini mahlweni butpete xi nga fika xi tsandza i mhaka ya ku vohovini tanihi varhangeri va swi tiva kahle swa ku yi fanele fambisa ku document liya mara vo va yi phutlela ku ri yi nga humeli rivaleni ku a ni ri kha yi fika yi ba vona ntsundzuka n'wana karhi a vulavula ku swi kahle ku enge murhi u nga bavi ngopfu ku wu ta tlhawuniwa hi wena swilo leswi hinkwaswo humelaka hinkwaswo se swi tlhele ndzhaku ka vona va tlhe va banana vovini na mitwa papa ku ri landisa hi swona leswi hi swona i ntiyiso a va enge swi laveka hi ta vona kulumba mahlahluti a va jike kwalano va suprama mapilo va va enge kaya hi loko ta vona ku ri leswi va va enge swona i ntiyiso na wa yi va ala va nga ala va jike tiko ri ta kota ku famba kahle ANC yi ta kota ku famba ndlela leyo ni kuma na maposo wa ri ni milandzu swa fana na butpate ku na a step aside tiko ri kota ku famba kahle va tala ngopfu varhangeri lava nga swi kota ku fambisa South Africa ekukulavo inkomu ni khenseli swinene na mina ni kona nan'wana ni ta fika mphakela kwana khenseli swinene mingiseri wa mina hayi amiri hi gimeta kwala mo hi gimeta kwala mina na wena mingiseri wa Munghana Lonene FM DJ Matt ufikile na nongonoko wa dzumba ra mina i kona kwala na munyu DJ Matt ni tena munyu la oh oh ai ji studio studio ai na wale studio sasa rose va ke pfumela ai ji studio mi dzumba no le kombela hi dzumba ai ka dzumba na if I dzumba ai namuntlha hi la ku vulavula hi vanhu lava khale man lava khale katwa la Afrika hina vanhu a ni tivi ku butpete mina na wena loko minkarhi ya yi ri kolo ya ku xavisiwa va ri Afrika hi khomiwa hi tsibileriwa hi boheleriwa ivi hi vikiwa laha va ku loyi i 2 randi loyi 3 randi loyi se loko va veke mina we yime laha a va ta ku mali muni va ri butpete ni ta swi twa ka dzumba na mina a va tala kuze yi twa ni ku DJ Matt hi loyi na munyu ni twa van'wana va kha va swi vulavula kwala tipassagini va ku aya va nga ni vuli wena a va ku mani hi loyi i le ku teni la se ni nga swi twisisi ku va vula yini hiku a ni nga veri hi loyi i le ku teni na munyu a ni swi vulavula yini hamba ta khomile hamba a ni swi twisisi kona hi ta yi vona ka mundzuku ka Afrika u vulavula amo mahungu ya varambirhi ya ta yimise ku yini mahungu a ya heli ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.